Pemirsa sejeroning konteks upacara ngentag linggih nyenuk ke artosang pinaka parikrama mececinga. Parikrama nyenuk talar kemargiang ring pura pucak empelan dalam Semeru Belayu Tabanan pinaka edan saking karya ngentag linggih Pedudusan Agung mupuk pedagingan miwah tawur balik sumpah. Sajeroning karya ngenteg linggih Pedudusan Agung mupuk pedagingan miwah tawur balik sumpah ring pura dang kayangan pucak empelan dalam Semeru Belayu Tabanan taler kemargiang edan upacara nyenuk miwah tawur pempedanan dawa Guruspati tanggal 14 November kali tali 24. Upacara nyenuk puniki rumasuk edan pinih untat sane kemargiang sajeroning karya ngenteg linggih utawi upacara sane kemargiang wus puncak karya ngenteg linggih. Upacara nyenuk ring pura pucak empelan dalam Semeru wantah sinalih tunggil dreste sane kemargiang pinaka upaya nyinayang rasa pangubakti ngaturang prama suksma majang ida sayang widiwasa. Para krama sane kesarangang sajoning upacara nyenuk ngawigunayang busana sane pata. Wenten sane mabusana sarwa barak, sarwa putih, sarwa kuning, sarwa ireng miwah mabusana poleng. Sajroning konteks upacara ngenteg linggih nyenuk maartos macecingak ring pemargin karya ngenteg linggih. Krama sani nyarengin upacara nyenuk polih penyapan saking pragina topeng dalam sidakarya. Busana sani kawigunayang pinaka niasa dewata nawasanga. Minakadi warna putih pinaka bala ancengan Betara Iswara, warna barak pinaka niasa bala ancengan Brahma, warna kuning bala ancengan Mahadewa, ireng bala ancengan Betara Wisnu. Penglingsir Puri Gede Belayu sani pinaka pengraja karya I Gusti Ngurah Bagus Suryaningrat matur suksma majeng samian krama sani sampun ngrembe karya inucap mawinan presida memargi antar. Antuk kemargiang nyani karya inucap dan ema pengabdi mangda ide sang yang widiwasa ngicenin waranugraha kerayuan miwah kerajengan majeng samian umat. Sampun kekawitin dok galah limang sasih sampun kramo ring bebanyaran umodiwang taler pemaksaan riki ring pulau pucak empelan dalam Semeru sampun ngawit mataki-taki ngelantur ring puncak karya Rahina Dibi ring pinanggal 13 November Budo Cemang Merakih puniki sampun kemargiang puncak karya ngenteg linggih tawur balik sumpah taler ring mangkin di tanggal 14 November puniki jagi sampun wau kemargiang acara nyenuk lan kemargiang tawur pedanan. Nah, setiang sane mangkin sampun trepi kewentanan kramo makasami karya sampun margi antar paripurno setiang nenten banget akeh matur sampun paripurno ring sejeroan pemargi kramo ngaturan bakti puniki titiang ngaturan para musuk semua banget. Prajuru pura Iputu Eka Putra Nur Cahya di Mausang karya ngenteg linggih ring pura pucak empelan dalam Semeru wantah parikrama yadnya sani sampun suwe ke saya gayang oleh krama desa adat Belayu. Sadurung nyane ring pura pucak empelan dalam Semeru sampun kemargiang parikrama restorasi miwah pewangunan pura ngawit warsa kali-tali kali likur lintang. Selami pewangunan pura pucak empelan dalam Semeru taler kantun pagah ngemit situs-situs sejarah sane menados tetamian para penglingsir. Jadi tentunya proses upokara ini tentunya adalah hal yang harus kita maknai dan bersyukur karena karya ngenteg linggih ini adalah merupakan sebuah proses yang sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh masyarakat kami baik bagaimana mereka bakti dalam proses pembangunan yaitu kami ring Pura Pucak Empelan dalam Semeru ini adalah sebelum karya ini adalah memang dari tahun 2022 diawal dengan konsep restorasi pura pelinggih-pelinggih ring utama Madia seluruhnya dan gedong Ratu Gede dan juga Riki juga di Madia Utama Mandala dengan wenten Lumbung, wenten Bali Pasanakan, Bali Puaragan dan juga ring Nista Madia wenten Pelinggih Tungurah, Bali Kukul dan Sanetiosan. Dan walaupun dalam masa proses COVID, jadi proses pembangunan tetap memargi antar dan kami tetap menjaga yang namanya ritus wenten ring napi warisan leluhur kita dengan menjaga daripada candi-candi, wangun bata-bata yang memang menjadi warisan kita. Nganganin kewentan ring prajuru pura dan lali ngaturin Geng Agung Suksemo majang ring
kramo sareng sami pemaksan lan kramo kuwenter umat sami sene sampun tangkil bakti lan meyasa riki ling aedan karya pokara karya agung ring Pura Pucak Empelan dalam Semeru nampun matur riasa sareng sami lan ten lali titang matur susma majang ring guru wisesa sene sampun presida rauh lan tangkil bakti lan meyasa dan kuenten ring antuk, kuenten ring sedana, tidak dane serang sami, ring wisesa, titiang sampun presida ngemarian karya ageng sekadi mangkin. Iwayan Sendra pindah ke Manggala prawarta ke karya mausang, edan karya ngentek linggih pedudusan agung mupuk pedagingan, miwah tawur balik sumpah ring Pura Pucak Empelan dalam Semeru Belayu Tabanan, sampun memargi ngawit tanggal 6 Juli war sekali tali 24. Kam karya peliki 6 Juli 2024 dan tos peliki 16 November 2024. Nah karya peliki kempon ring sejeroning puniki pengempon pantah 350 kakak puniki. Nari antukan ring sejeroning pemargi nati tiang wali minokadi pewarta karya puniki ngawit tanggal 4 November pediki kanin ring sejeronen pediki kekaryo tawur agung pediki balik sumpah raris puniki ring puncak acara puniki 13 November ring sejeronen rahino Budo Cemeng Merakih pediki 2024. Andika Bali TV.